towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Pangeran Take it to your 01. hands and plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Sultan Kelas menuju Jakarta. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Frekansa 85. I won't stop till I wear the crown. Jadi Frekansa 85 ini gelarnya murah ya bosku. Palala berangkat dari Sungai Limau melewati Sinyulawi, sekarang udah masuk Terminal Bare Solo. E01 Show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. The world taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Bang. Pangeran 01 Rumah Gadang. Jam Gadang. Ini kenapa 01 nggak pakai gelar anak Daro lagi nih? Ada alasannya? Pakai Kok nggak ada itu tulisannya? branding tag-nya lagi rusak kan, gelarnya ada keluar di sana. Di apa itu keluarnya? Oh, jadi pakai lampu keluarnya, nggak ada tulisan lagi gitu? Oh gitu. Sekarang udah modern ya? Ya. Masih bang. Jadi gelarnya itu di lampu bosku, nggak di tulisan lagi. Ini karena lampunya nggak hidup, anak Daronya nggak ada. Ini kata Mak Cilengga gimana itu dengan gelar anak Daro itu? Apa bakal dibawa lagi oleh beliau atau gimana? Masih di 01? Kayaknya di bawah media Bawa lagi? Kira-kira kapan dibawa lagi itu? keluar. Yang baru? Itu sementara udah ada persiapan gelar untuk 01 gimana? Nggak ada? Belum ada rencana ya? Oh iya iya. Masih bang? Prajurit TNI juga ikut pergi main ke loket Palala bosku. Yuk. Peace love.
Firkansa 31. Fantastik. Ini mantan supir 2 dari Ambasador, bosku. Sekarang dia udah megang di Firkansa 31. Yuk, ada Marsose di belakang. Jadi begini, bosku. Ini keterlambatan bus Palala berangkat ke Jakarta bukan krunya yang telat atau berlalai-lalai di loket resmi Palala di Solo. Ini disebabkan ada penumpang 2 orang yang belum datang ke Terminal Bare Solo, sehingga bus Palala ini harus menunggu penumpang itu datang ke terminal. Ini menunggu sudah lebih kurang 20 menit, bosku. Biasanya bus ini standby di Terminal Bare Solo ini lebih kurang hanya 15 menit paling lama. Sekarang udah lebih dari 20 menit. Jadi mungkin penonton tidak bisa menyalahkan bus kenapa berlalai-lalai. Ini disebabkan hanya penumpang yang belum datang menunggu. Nanti kalau ditinggal tentu nggak mungkin, bosku. Jadi keterlambatan bus Palala ini gara-gara ini, bosku. Nah, ini barang yang masih baru tiba. Jadi konektornya bergegas juga memasukkan barang ke dalam bagasi. E03 berangkat dari Payakumbuh, sedangkan E01 berangkat dari Pariaman. Seharusnya E01 ini udah berangkat dari tadi, bosku. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own. Supir E01, bosku. Gumarang Jaya. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Ini penumpang yang ditunggu oleh E01 sudah datang. 2 orang. Sekarang udah naik ke bus Palala. Ini saatnya bus E01 Palala ini berangkat menuju Jakarta, bosku. Penumpang ini hampir ketinggalan. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown.
Kuliah. Off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Duta Budaya. Telolet mak.